angazi noma ngithi ibhudi noma ngithi baba into ezimnandi kodwa nje unjani? Ngiyaphila siswami unjani wena? Hayi siyaphila. Sisemcimbini uGodo Maskandi Festival. Ungomunye wabahleli. Umbuzo enginawo nje uqala ukuthi ngabe yini mhlambe eqhuquzele lo mqondo ukuthi kube nomcimbo kanje? Siswami ngizoqala ngokubingelela mina igaba lami ngo-MC into ezimnandi umfana oSolundi bathi ugaba lemba tathu manyathela mfana ngonibona imthanda zangu ngene ezulwini bathi imvuma levunywe inkosi akaButhelezi phansi oLundi. Ngizala uMonica ngoba ungibona nje ngigqoka uGodo. Si representa lento yethu ya la kwaZulu siswami ukuthi njengoba lo mcimbi umayelana noGodo akusilo uGodo uthwalwayo sisho uBrainwood. Yes so sizoqhakambisa lento ukuthi ayibuyele kule yanhlonipho eyakudala ukuthi uGodo mfowethu noma ngabe kuthiwa uligqoka kanjani kodwa lihlonipheke. So inhloso yethu kakhulukazi yokuletha lo mcimbi sifuna ukubuyisela amabhinqa entweni yawo. So asisho ukuthi wrong ukugqoka noma ngabe yini kodwa uma senza lo mcimbi ngoba i-first annual so mesibuya sifisa ukuthi ngonyaka ozayo abantu abazoza kulo mcimbi beqhakambise ukuthi senze lo mcimbi ngoba begqoke kakhulukazi uBrainwood. Yes so inhloso ethi kakhulu ukuthi sulethe emabhinqeni ngoba siyazi ukuthi amabhinqa kakhulukazi uMaskandi yabo so iwona ogqoka kakhulu indaba zo Brainwood. Siqhakambisa into yakithi siqhakambisa into enhle thina ke ngokuthi senze lo mcimbi yimi ubaba uGumede umama uGumede uNtezi Mnandi so sahlela iproject yokuthi sibe nama event afana nalawa so uMaskandi i-event yokuqala kwinkampani GKPY so njengoba sulethela lo mcimbi next year sifisa ukuthi ube mkhulu sibone sibe nazo ingqinamba kodwa njengamanje siyabona ukuthi kuyenzeka so next year sifisa ukuthi lo mcimbi ube mkhulu ngendlela oyisimanga sibonga kakhulu ama-artists yabona siswami ngizongidlulisa lokho ama-artists ahloniphile sibe nazo inkinga into ethi ama-artists awahloniphi mina ngiyibuke ngenye ihlo yabo ngibone ngenye indlela ngabona ukuthi akukhulunywa neartist shuthi abantu bayithathela into yabo kunama artists aziwayo ukuthi ahlaza kodwa thina asihloniphile kuyenzeka sisi kube neprocedure yokusebenza thothi isicelo sethu azizwani ne-procedure yokusebenza lokho siyakwamukela ngoba nathi sisebenza ngeprocedure so akukho la isikhala khona ngama-artist yonke into ethi i-covered siyabonga kakhulu nje kuma-artist aphumelelile next year siyathemba sokwenza more than that. Yes siyabonga kakhulu. Ngiyakuzwa ubalula indaba ya next year ukuthi ubuqala umcimbi kwenzeka kulonyaka so ngoba uqala kwenzeka kulonyaka uyasho ukuthi kube nenqinamba izifundo zifundiwe ukuthi kwenzeka ngcono ngokuzayo so yikuphi nje mhlambe umuntu owumlandeli noma okanye oyibhinqa ogqoka uBrainwood nongawugqoki ikuphi angakulindela umcimbi mangabe uqhubeka eminyakeni ezayo? La siswami sineyinhlelo zokuqhakambisa amajongo khona amaqembu angamagqoko kuthiwa amajongo sineyinhlelo zokuwaqhakambisa siwakomelise nawo ngeinto ezithize siyafisa futhi ukuqhakambisa amantombazane agqoka isintu sakithi namantombazane akwazi ukwenza uBrainwood ngendlela ukuthi uba uBrainwood abantu besimame siyafisa lokho ukuthi njengoba sikhula sibe nazi indlela zokuthi sithola ama-sponsor azokwazi ukuthi zonke lezi zinto si-accommodate nabo bekubona ukubaluleka kokwenza lento abayenzayo ngokuhamba kwawo futhi lo mcimbi siyafisa ukuhlanganisa amahostela njengoba kugidwa ingoma hostel siyenze lento ibe yiproject zikwazi ukuthi meyihlangene ngelinye ilanga nazo lento eziyenzayo ziyibona ukuthi inkulu. Hayi siyabonga kakhulu bhuti sinifisela impumelelo. Siyabonga kakhulu dadewethu nawe awusemuhle hayi ngiyabonga siyabonga. Yeah.